reporter men seka enso ayese air monumenta aye lima ho ana cheso mo di the final no so no ebetimi agbo na cheso mo so no akwakoba no no ye dia reporter komibo enso adi abanti ana adi asa Argentina ona cheso be hwe ne ye di dwumani nyina enso e ho anti komibo reporter mo so adi aba ana na no pa media chire kakra enso adi ama wan sha wo so away from that na menwunom kakra na menko aye Real Madrid menko di komo kakra o Real Madrid na Madrid the reporter men say kam say wo say this season and as samai wo nyoma dwe so mu ja player bia kwan and the integral players are omoboa day in day out Madrid wo first level no mudim tintima ne de o ma dwe say nya de so meja player ba kokra so amanako but reporter men say kam say David Alaba and Ferland Mendy di akwabena yasi permission wo ho kobasa say team biba na say scan mu yeduna mranta no aka so mbekwa wan we na tese Madrid and so ejema mo makobara Madrid adini nyina mu botaye ene o mu chirim poem say wo mu first 11 na say wo mu usual players wo mu use no de wo mu nyoma dwen say wo mu ja kakrako ana so wo mu ja ba kumpo amacha so wo nso no etimi akwa ani ya reporter menseka e wo dwumade so na no pay no midi ntuma kakra and so ediama pure asirio the patron no sporting tawata and so awo inter update menseka say Al Hilal boboko no edi nkomo ata so mo he so betimanya sa sporting tawata we na okwakoye adwuma no and so Saudi Pro League no wo mo so mato kese no se bibia timi ekoye no pay na gitum dia and pure asirio and so bakwakoye sporting tawata adwuma no ediama Al Hilal and yankoma kakra etotwa ewo adwuma de so na mako Arsenal na edi nkomo kakra Jacob Kiwo and so a player the Arsenal na yesi player no edi nkomo Arsenal say so ye regular starter esa matches no nya bibo na se koba se onya bi modia ene obere san ka bi onya team ya wode na ni beche ya se Arsenal for there omonyo omadwe san ko mucha abrante ne kwa na ko ba bia but abrante ne koma kakra men se kan esa ya se abrante no person ye starter na first matches no nya dodo anso bo eno ya de anso Arsenal boboko no enyo omadwe so betimi a guarantee no ente no ya update kakra men se kan awo dwumade so but Arsenal for so say had your offer biba na tese mu da ho likely so major abrante no ama no so akwanyo no kwa Alexander Zinchenko reporter menseka esa abrante no so so betimi ensum afri Arsenal bana Arsenal boboko so betimi man corner season to 26 now wetimi enso abo ediama Arsenal boboko no yesa brantan de anka onyaya anka da so ne ba Arsenal beso no ebetimi atena till 2026 but I offer bi ba ebia na chesa Arsenal enso eja Alexander Zinchenko ama brantan so etimi akwa ne reporter mensa aka awodwumade so Leandro Trossard update mensa kam enso ayasa abrantan so hekwan se bibia ba na chesa kama the Belgian international enso ba yasa obehwe sa team no na bia no so etimi afri Arsenal and Channel reporter 3 players at Arsenal if you makati adi aba awo dwumade so na no pay no make a check akwa anso de ma na meko La Liga akati no madi nkoma kakra reporter mensaka ayasa be a week ago amasa month ago kwa ani esi La Liga for no etwe ya de ma the Royal Federation say ankomunya ya Barcelona anso ni via we wo mo game a ese Barcelona ankom person mo kobo no America eno be December mo ho ana Barcelona ni via o game no anso ebe Barcelona Thomas Party abekwa America na wakwa kwesi akan yesi report in La Liga anso adma the Royal Federation na wamadia tumi so obama mo kwan sa game no we metuma kwa koba no America but a reporter mensaka I say it's in La Liga for anso any FIFA ana fe UEFA anso edin koma bada wonim say abasa sa America ana mbekwa koba game ni dia ada ani Costa da ma producer say me ma ontia say abasa this a coming for no anso etimi atia senti coming for no so antiasia and the game ni entimi konkobo no ho and he say no I come ball and afa UEFA and FIFA and on beji pinion na face game no yetima kobo no ha and yankoba kakwan so etoja e wo dwumade so and he chama say konkakaf say we ni your no product and he konkakaf and so beji asenti say konkakaf enya ji ase na fe ade say FIFA and so ji ase na agitum na UEFA agitum dia na tase bibia so atimi ayekama na Barcelona ne
bia o game no yet me akwa akobɔ no December mu ho enso America no reporter mensa aka awodwumade so na ebe Hard Rock Stadium hona Chelsea kodi dwuma enso o Miami ne kwabena ho no ma anti anonso ahonkɔba kakra ɛda ɛba awodwumade so na no pɛ no me preche kakra enso adiama na Alexander Isak kwabena yasi Isak asanka so yaso akate the how is in fact na me anim nie team ni pa de onya na adwe say Newcastle this season we be sure kan dia man Newcastle this season ti omonye penny nanka by Liverpool for first no omede ba no omonye ntum nanka ja ono so enko because say enye Liverpool wanya na adwe mpo say impo say wanko ba bia kura ene wanhwe kura first 11 no so omon fa nka won betena fie sa yasa kwa nya na adwe say Newcastle we be sure kan enso ade amam ti say de ama Newcastle hu dia omonye biem esa say omata da kwaya aya yesi sadi foi wo mo fe o mai sikadu ya kanse do so pro e de ato no maka chen so sika na da hoi puduo kwabena beji yesa kwanse da bi enye sika nti no oko Liverpool enti onya na adwi se Newcastle bobeko no obato so som asiakan e de amama no ye reporter mete e wo dwumade so nim sa da no da kwa no owura mu ensom e wo Sweden update chairman saka before that kwa no obeko no na tese wani Eddie Howe ekwa so Edin Komak dada akata so wono okoi omra nanka teso mawie bibia nanka wababesi akan edema Liverpool bobo kwenti enkomak akwa ne Benjamin Chesko update time saka jersey number 30 ana teso bese de Manchester United and Benjamin Chesko update anu so eba no na mamenko na sa Aklofi wade enkomak akwa de atuja president edema PSG bobo kono womo muji UEFA Champions League this year na so last season that this in your hair, Sabian Betime and Sonom, Adi Edia Somanaswa, reporter Mensa Canada, Mercato Sabrantan, Ilia Zabani, who met me on Felia Brantan and Noa, or more on Felina, Ano, Anna President, and Sonom, Adin Kobakaka, Adi Tujana, and no Nasa Kalafi say, Ilia Zabani, international player, with Mr. Bono, on Boye Pa, now was I a professional great player, at a say inclusion of Ababa, Amomutimna Kosuye, was so much non person, a building ye pa dum pempeso bia wotumi so woni PSG sia won sampa woni team na asia enta Abrante na omanya ne dia ya kama ade matim ne ye pa Abrante na nkasa enso ekasa eta se na ni ade pa se wadwane PSG eye bobo ko Paris Saint-Germain ya ka project ye krom na wo so moton de man o se project no enso eye kama bibibia ho inkanka picture e kra PSG bobo ko na ya kama ata se de o hwe nim ya se woni ne boys ne betime asia no ne France ne so etime asia na fe wasa se asia kan adi amati bani dinari PSG anu ye Ilia Zabani and Kobaka Kono Surum Afina Kate adi aba unim say UEFA Super Cup no womni Tottenham Hotspur ana edibe se ni yase abaya ne first game and asa ni debut da Abrante de benya enso ediama Tottenham Hotspur anu ye Kobaka Kwaso etoja ewo dwumade so ne contract no till 2030 and Ilia Zabani and Komanu su enie so Tottenham no reporter mensaka say another and ebeka to say there say omo hwenim so metima sensane a Man City omo players ni bi amamba unkoba kakra ade baba tu jana no pe reporter mensaka say after Savinho omo cha so munya ebereti ese omo su epe ono ye player ade ma Crystal Palace bobo kono ento munya ebereti esa omfi say ebetimi aboa ama Tottenham Hotspur eni mo no so etima ya kama ye pa ento ono one of the players ene Tottenham enso ehwenim so metima sane no na meko Rodrigo Goes na Mako City anopai reporter mensaka say sombaton Savinho edna ko Tottenham Hotspur dia so musu etimi adi player bipa yasi Pep Guardiola na agent Abrante dia Rodrigo Goes player na ni jinu ye pa sanka Rodrigo bedi pinier na Real Madrid bedi pinier na fence anko meja Abrante na manaba dia ene anka City bobo kono wom so be sena Abrante din adi Rodrigo Goes na fe enim ho ene na cha sententen ho no ene man so etima ya kama ade Manchester City bobo kono enti ene ya amdeta mensa eka ewo dwumade so na no pe no mereka kwa ensom adi edamwo Everton bobo kono amdeta mensa eka say Jack Grealish yeso manya awewe amata Abrante na ebanasa and from Chelsea we completed the medicals no reporter mensa eka say London na Abrante no initial obetume romo afen so option to ba no kwabna eno so atimi romo kama na tese ne man so no atimi akoye nti me pato ani from City crowd da
ya de na na Benjamin Chiwa de na no mo hwe no beta we nya Benjamin Chiwa de ne de eno so mu gu so mu di hu nkomo beta Grillis de kwabna ya se so mo fa no loan na sika bot na nkasa enso ebe 50 million euros na say 50 million pounds no sko betime atua enso Adiama City Bobo Quanti eno so nkomo kakra eto twane na Alejandro Ganato me pato mo ma me abrante no was squeeze no so wonim set SHOCKS for so betime anya Ganato na nkomo ni nyina enso nie kwabna yesisi na club to club interventions na say ya frame mpemfo na ya katre Sergeant Radcliffe say opening say wahu Manchester County ho mu players na no da crowd Bruno Beka say onye enti ya say mamuska akra na mo de ye niema 1-2 say player and what na num asem a player and Manchester and omobiem Ghana to dem pato munti asem na nkasa ye anya Manchester na say homo Ghana to mo kwabna isu ni say Ghana to no say Manchester no omobiem team opeso ko blue color kokko ne de wo say kokko no tembia ya na emojasem na blue nso de kwabna da mutimi de kwa asode aye ba kura timi hebru ni de ko blue timi de ko na ase asode white kura sangum enti sabio blue ni tuntum de enya yiyu a won sha dan timi fa anya de bia aye yi bia blue su bia nti wo so onya blue na no penti ya se blue for ni ayi red for asase obudi kuta ho nti ya ba de up to etina no eno so baba eno ya Alejandro Ganato na mama me Cristiano Ronaldo na yeni nkoma kakra pato Ronaldo ni Georgina Rodriguez the chance Abrante no yase nano Diana Cristiano Ronaldo no Diana no ana Cristiano Ronaldo afre aye Nhyira amade am friend Nhyira ni pato na ye ne girlfriend enya ne yiri hu ne girlfriend ana tese ono ne wi bia o ma wia yase nano ya na Ronaldo ko bi sanse will you marry me ana baya say yes kwabna and very smooth kama pa enti pato mo amutie no afa na Ronaldo propose ye here 3 years kura nya ma munya betre emfa ma na Ronaldo de meba be che obebi efiri kwabra nya no wa wia wu munyina wu ntafo anya sam ketu akra anka atumi sese eneze Ronaldo ye Ronaldo nanka se bi o me abo he anka kwabna anka de o ma ye no nya sam ketu akra ni nyina watim obi anka hwe obi am obi ahwe 3 days pe na mami fro vie mbatawa Cristiano Ronaldo di enti kwabna yase na nura ya na Nhyira no kra na ebema se man na ya de he na pe ana yeso de koto social media say I said yes ana ba ya de akoto de ebisan say na de no akoka yes you know oh eno ana time ya propose de man say opesa feed officially o wale no na kwabna yase ring na esa ba ya no 5 million 5 million na yase ring na ebo no na 5 million $US no else Cristiano Ronaldo yesi ye bia no 244 million $US na origin year na omuso omukeka edisi ani hwe na 5 days pe ana Ronaldo di toss akawa no keka Ronaldo sika ede bia onya 5 days sika pe ana teso akeka di asi ani a wode ato ring ni boy e dem papa 3 million $US and the kwabna dollars ni mponi enti ukunchiri the coupons ni euros ni a utimi se bede ana teso da ho enti ani ya Cristiano Ronaldo me pato Nhyira atese isi no wife to be no but oma wumuntafo krada wife to be wa wumuntafo enti de etia no na ubisa se tambenda sa se bajo ayi 2016 ana yesi esase se Ronaldo cost obi so okoto adio ado kokosia no nti mo amu pe degree for ne philosophers na ansa na mawade o mpacho we yesi okokosia no e was store na tese okosia yesi gushi store bi na Ronaldo 2016 our Madrid Crodium one na ma na teseja okokosia abaya ana eja wode bobo so na ade no enso efa kwabna anse since Ronaldo wade ni what is yeso oya adwuma bi onya adwuma bia abaya no to oya ade so otifie ana eja adwuma no ohwefi adwuma ne kaka akra sa ana tese omonso eye na yesi be 2017 ana tese eba se Ronaldo ni abaya de na mti the first time
obi a won say sa Ronaldo Manchester Bayern no waja no kwabna anya say we no ne nta wajeja bebre nti but ubana jawa enye news Ronaldo kra aye record ni bi dada nti kwabna de 10 no we ye be 2017 mo ana test official e be tabonten say Georgina ade say woni ne ye yin kakra enso e horman team no aye reporter eba e wo dwumade so na no pay ye de kakra enso e de danti sales assistant ana test muhunu Ronaldo aye wife no mpato yenko Cameroon eja yenko we de say Barca fo na koso so nkane ne kakra ho wo mo so mo test stadium na hwe say ne hosi team wo ma koso so kakra a test na no pay ne de kakra enso e de dan eno ye dia e fi the new Spotify Cameroon e de eba e wo aye dwumade so me pato ma menya quick kakra amfamam na ansa manfo bi sase do no kra eyate kwabena no ye service mo so de no omo se eyate nyame anim ne de no de o ma wiewie bibia abrante ni Chelsea de o ma wiewie adi nkomani nyina wie ate se Chelsea nim de o mo de makoda no na de aka ye se bia swap do na be cause because answer Abi Leverkusen for the Chelsea ankaja o mo sanya Christopher Nkunku anka wo mbe pe ni ade no ye dia wo mu di nkoma na afa o mo ye sanka na nkomo Petarek George mani ade san koma na ama abrante ni du na nsada yehu se anya abam beta o manya wiewie bibia ada se ene Chelsea o musika on bekwa kotua ana se Abi Leverkusen so beka se okay this is the agreement ni Chelsea monfa scanem na face abrante no emesa kan fama Chelsea no de aka Liverpool for reporter men se kan so maka to Federico Chiesa wonim aye ni agent opinion ni din de aye Fali aye Ramadan se omunya club bia omonko sania ayi Dawudi nurse de na the same thing and omokache aye abrante no and so de ni Victor Nelson aye Leandrov en ko baka kra men se kan se Bano for Leverkusen se omunya Manchester United aye player nanka ombe pay pa and to ha se edin komo 31 years and Victor Nelson Leandrov and so nyanti and Leverkusen no se te hagwa ha se any all players at do oh ya no to talk this year kwabna Carlos Balaba en ko baka kra meti se Monsuma din komo am ya say Manchester United club ni me there players bebre o ho yase Balaba di no o ma tia se kwada da o mu fi sa akoda ni mbo ne bo Andre Onana mu nyina di akoda no enso adan so mo hese Carlos Balaba enso betimi aba na fe from Brighton wa ba be sia kana enso e dia ma Malek Thiaw enko ba kakra men sa ka yase ene obaye ni medicals na dia ma Newcastle 40 million euros no deal Malek Thiaw enso no e di echo atese na no pe de kakra e di aba Jelly Dunaruma so yase Chelsea nya o madwen so mbe san gina ruma na omo so squad o mo di kwakobo Super Cup yeso magane mu Pierre de Franchise ade se Sifeli na tese omo so di abrante no enso bebo na se Sivile wono na tese omo di ne beda go post no mo entane yankoba kakwa so a etodwa ewo ayedwumade so na mama Ghana ni abrante ne NS Opoku kwabna reporter men se kan se NS Opoku Bano for Leverkusen wo manyo very abrante no ya Ghana ni ba na Ghana betima yusu abrante no esanse under 19 ana fe under 21 ana wagina Belgium elman mu enso esia kan enso edabi Netherlands kwa na owo ha wesia kan de ma de oran team anti Ghana betima yusu no wesia kan edema Exet Akma anti ono ye Ghana ni be ne no wono so after Jeremy Frimpong okosia kan de ma pine no for Leverkusen we kakra etoja ensam ne dos beda ebreni afanti me amfa dwumadie no nkrofa ma so de no enso emfa ensia dem se kwabna bibie ni ode a ene ma yemfa ensi aha enso enum se de o an say chisika. Okay. Siko star 281 hash. Star 281 hash. Now I choose option 2. Star 281 hash.